Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Humure TV, tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'umugoroba mwiza aho muherereye, abo bukeye nabo tubahaye mwaramutse, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Karibu mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki 6 z'ukwezi kwa mbere, umwaka ni 2026. Tugiye kubagezaho amakuru agiye avugwa mu bice bitandukanye by'isi. Rero twaba tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze kubana natwe mu makuru twabateguriye. Amakuru yacu reka tuyahere mu mujyi wa Bukavu, aho uyu munsi wo ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere visi guverineri Mukiza Gadi yakiriwe mu biro bya guverineri, akaba yakiriwe na guverineri mukuru w'umujyi wa Bukavu. Ibi rero bibaye nyuma y'uko uyu gavana cyangwa se visi guverineri yaragize iminsi mu mujyi wa Minembwe yarabuze inzira zo kugira ngo aze ku cyicaro gikuru cy'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba byabaye mu buryo bwo kumwegereza ndetse no kumuha ikaze mu nshingano nsha zo kugira ngo akomeze imirimo ye nka visi guverineri mu mugwa wa Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Ibi rero akaba ari ibirori byabereye umugwa mukuru wa Bukavu mu biro n'ubundi bya guverineri mukuru, aho bamwegereje bamuha ikaze mu mirimo. Bikaba byitabiriwe rero ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye ndetse n'abanyamakuru bari bari aho ngaho muri ico kirori. Andi makuru dufite n'ay'intambara cyangwa se imirwano yabereye za Baraka, ikaba ari imirwano ikomeje guhuza ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Andi makuru rero yavuzwe ajanye n'ibi bitero cyangwa se n'iyi ntambara, ni ibintu cyangwa se n'amato atatu yaje bikekwa ko cyangwa se bivuga ko ashobora kuba avuye muri Tanzania agamije gusapotinga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Andi makuru akavuga ko aya mato yavuye za Karemi aza mu nyanja, ni ukuvuga ngo arahurukira za Baraka cyangwa se yahurukiye za Baraka. Ayo rero mu makuru akomeje kuvugwa muri biriya bice, tuzagenda tuyakurikirana tumenye impamvu y'ayo mato ndetse n'ico agamije ndetse n'aho yagiye ava n'uburyo yajemo. Andi makuru rero tugiye kubagezaho ni amakuru yaraye cyangwa se yabaye kuri Gatobwe, aho bivuga ko ejo nijoro kuwa mbere, mu ijoro ryo kuwa mbere saa sita z'ijoro, mayimayi zagabye ibitero ku birindiro bya Twirwaneho MRDP, baraza basharinga amasasu ndetse bakaba bararashe n'imbunda imwe iremereye, ariko nyuma yabwo Twirwaneho yaje kubasubiza inyuma. Ibyo rero byari bibaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Amakuru rero kuri Gatobwe akaba ari uko bimeze. Bikaba rero baraturutse ahantu hitwa i Muhanga ku bahazi, rero ibyo bitero akaba ariho byaje bituruka, ariko rero kuri ubu ngubu ingabo za Twirwaneho zabashije kubasubiza inyuma ndetse no kubirukana nyuma y'ibyo bitero bari baje bagaba muri ako gace ka Gatobwe. Tubitse ko Gatobwe ari agace gaherereye hagati y'imisozi uvuye za Uvira uzamuka uja i Gahororo ndetse na za Rurambo, hanyuma aho ngaho akaba ariho bita kuri Gatobwe. Ubwo rero mayimayi zari zisigaye muri kariya gace nibwo zari zateguye ibitero kugira ngo zibashe guhungabanya umutekano wa Twirwaneho ndetse no kugira ngo zihungabanye umutekano muri iriya nzira imaze kuba nyabagendwa, ariko Twirwaneho MRDP yabakozemo akazi. Kugeza ubu ngubu ibintu bimeze neza, aba barwanyi cyangwa se izi nkozi z'ibibi zari zabateye zarahunze, ibintu bimeze neza. Mu gitondo kandi twari twababwiye ko hari abagenzi ejo barenze bavuye za Uvira, abandi bavuye mu Rwanda ndetse n'ahandi barataha bagera iwabo i Gahororo, bamwe bararenze ejo. Hanyuma reka dukomeze mu yandi makuru yacu agiye avugwa naho mu bice bitandukanye za Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka twongere tubagezeho inkuru ivuga ko Prince Epenge, umuvugizi w'ihuriro Lamuka ritavuganwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yagaragaje ko ishaka rye rya politike rihagaze inyuma y'ibyo yavuze ko ari amayeri y'ubutegetsi bwa Tshisekedi bugamije guhagarika imitunganyirize y'ibiganiro hagati y'abanyagihugu kandi bari abantu bose kugira ngo bakemure ikibazo cy'umutekano kibangamiye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi Epenge yabitangaje muri video yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga kuwa gatandatu tariki 3 z'uku kwezi muri uyu mwaka, nk'uko ibinyamakuru byagiye bibyandika cyangwa se nk'uko iyi video ibitangaza. Kubwe kuba Perezida Tshisekedi ashobora kuba adahari, avuga ko bidakwiye
bikwiye kuba inzitizi yo kugirana ibiganiro n'abanyagihugu cyangwa se nk'abanyagihugu. Yagize ati niba Tshisekedi adashaka ibiganiro ubwo tuzategura ibiganiro tutamufite. Byongeye kandi Prince Ekenge yamaganye ico abona ko ari ukugira ubutegetsi bw'umuntu ku giti ce, asaba kwirinda kugerageza gushira ahazaza ha Kongo mu biganza by'umuntu umwe. Yagize ati ntidushobora kwigomwa ejo hazaza h'igihugu cose kugira ngo dushimishe umuntu umwe utekereza ko tutamufite. Kongo idashobora kubaho. Urumva yavuze ko ntibashobora kwigomwa ejo hazaza h'igihugu cose kugira ngo bashimishe umuntu utekereza ko batamufite. Kongo idashobora kubaho. Kuri Prince Ekenge igishizwe imbere gikomeje kuba gushakira igisubizo kirambye ibibazo cyangwa se gushakira igisubizo kirambye ibibazo bya politike n'iby'inzego z'igihugu cyangwa se by'igihugu bikomeje gucamo. Ibi rero ni amagambo yavuzwe na Bwana Ekenge aho yavuze ko kuba Tshisekedi adahari Kongo ishobora kubaho, kandi ko nimba adashaka ibiganiro ibo bazabyitegurira kugira ngo amahoro yongere aganze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka dukomeze ku yindi nkuru yacu ivuga ko impunzi z'abakongomani cyangwa se impunzi z'abanyekongo zicumbukiye mu nkambi zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo kunyura mu bihe bikomeye by'akababaro n'ubuzima bubi, aho imibanire cyangwa se imibare igaragaza ko abantu bagera ku 105 bamaze kwitaba Imana mu byumweru bibiri ishize. Ibi byatewe ahanini n'ibibazo bikomeye by'ubuzima, imibereho mibi ndetse n'ibura ry'ubufasha bw'ibanze kuri izo mpunzi. Aya makuru yemejwe n'umuryango Citizen Organization of Peace, Community and Coexistence abinyuze muri raporo yashize ahagaragara igaragaza ko ishusho iteye impungenge ku buzima n'imibereho y'izi mpunzi. Umuyobozi w'uyu muryango Ahadi Byamasu yatangaje ko imibereho yazo iteye ubwoba kandi kidakwiye ikiremwa muntu. Ashimangira ko urupfu rw'abantu 105 rwatewe ahanini no kubura aho baryama cyangwa se aho kuryama hahagije ndetse na serivisi z'ubuvuzi zinoze ndetse n'ubufasha bw'ibanze bukenewe mu bihe by'ubutabazi. Raporo kandi y'uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu ikomeza igaragaza ko izi mpunzi zimwe na zimwe zugarijwe n'umutekano muke, aho rimwe na rimwe zigabwaho ibitero n'abantu bitwaje intwaro bigatuma ubuzima bwabo burushaho kuja mu kaga. Imiryango mpuzamahanga n'igihugu yita ku mpunzi ivuga ko abaturage bagera ku 50,000 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Burundi kuva ku itariki 5 z'ukwezi gushize mu mwaka 2025. Abaturage ahanini bakomoka mu bice bya Uvira n'inkengero zaho bahunze imirwano ikomeye yahanganishije ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Nyuma yo kugera mu bice bya Cibitoki ndetse na Bukinanyana, izi mpunzi zahise zihura n'ibibazo bikomeye by'imibereho kuko ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko bwatunguwe n'umubare munini wazo, bikigaragaza ko butari bwiteguye bihagije kwakira izo mpunzi ndetse no kuzitaho mu buryo bukwiye. Mu rwego rwo gushaka igisubizo kuri iki kibazo cyihutirwa, Minisiteri y'Umutekano mu Burundi yasohoye itangazo mu kwezi kwa 12 umwaka ushize isaba abaterankunga n'imiryango mpuzamahanga gutanga ubufasha bwihuse kugira ngo hafatwe ingamba zo kwita kuri izo mpunzi. Nubwo hakiri icyizere cy'uko ubufasha bushobora kuboneka, gusubira mu gihugu cyabo biracagaragara nk'ibidashoboka kuri izi mpunzi kuko Burundi bwafunze imipaka ibihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi b'u Burundi batangaje ko imipaka ya Gatumba n'Uwavugizo izafungurwa gusa igihe umutekano uzaba wagarutse mu buryo budateye impungenge. Ku rundi ruhande, ihuriro Alliance Fleuve Congo rishinja Burundi gukoresha imbaraga z'urugomo zikabije ku mpunzi zigerageza gusubira iwabo. Amashusho akomeje gukwirakwirwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza impunzi zambuka amazi y'uruzi rwa Rusizi zikoresheje amajerekani cyangwa se amabido mu bushobozi buke no mu kaga gakomeye, zishaka gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishusho ikomeye igaragaza uburemere bw'iki kibazo cy'ubutabazi n'ingaruka zacu zikomeye ku buzima bw'abantu cyangwa se bw'abanyekongo. Ibi rero biragaragaza ubuzima bubi abanyekongo barimo mu Burundi, aho twahereye kera tuvuga ko aba bantu
bari mu buzima bubi kandi buteye agahinda. Ubwo rero leta zirahari kugira ngo leta zigire icyo zikora kugira ngo abaturage bave mu kaga ndetse bave muri ubu buzima barimo batewe ndetse n'inyeshyamba za wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. Hanyuma mu yandi makuru inshuti bavandimwe mudukurikiye, amakuru ava kandi mu Burundi avuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikanze mu biro bye ko harimo abakorera abami babiri abacira imigani y'imiganurano ibateguza ko ibyabo bishobora kugira iherezo ribi. Hashize iminsi havugwa umwuka mubi hagati y'abayobozi bo mu ishyaka CNDD-FDD ushingiye ahanini ku mahitamo y'umukandida uzahagararira iri shaka mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka w'2027. Bivuga ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo Gervais Ndirakobuca bivuga ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ndetse na Gervais Ndirakobuca uyobora Sena ndetse na Jalas Daniel Ndabirabe uyobora umutwe w'abadepite badashigikiye ko Ndayishimiye yakongera cyangwa se yazongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Hari abanyamuryango bakuru bo mu ishyaka CNDD-FDD bafashe icyemezo cyo gukomeza gushigikira Ndayishimiye, baremye itsinda bise bene Samuragwa bakora inama zihariye bakaganira ku hazaza h'ubutegetsi. Abasesenguzi rero ba politike mu Burundi basonura ko ubwo Ndikuriyo yafataga umwanzuro we kwegura ku mwanya yari afite muri Sena mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, yashakaga gushira imbaraga muri CNDD-FDD agategura hazaza he, aho bivuga ko nawe yifuza kuyobora u Burundi. Amagambo ya Ndikuriyo yavugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki 2 z'uku kwezi uyu mwaka, yagaragaje ko ashaka kugira ijambo rirenze iry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kuko yigise umunyabubasha ushobora gufata ibyemezo bikomeye. Ndikuriyo yabajijwe bimwe mu bibazo byaherukaga kubazwa Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abanyamakuru n'abaturage tariki ya 27 umwaka ushize, ariko noneho we atanga ibisubizo byihariye binafite uburemere kurusha ibyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yabajijwe igihe leta y'u Burundi izafungurira umupaka wa Gatumba n'uwavugizo yegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asubiza ko izafungurwa mu gihe kimwe n'iy'u Burundi buhuriyeho n'iy'u Rwanda. N'ubwa mbere hari humvikanye igisubizo nk'iki kuba perezida Ndayishimiye cyangwa se abo muri guverinoma y'u Burundi basobanuraga ko umupaka wa Gatumba n'uwavugizo uzafungurwa mu gihe umutekano uzaba wagarutse mu bice byo mu kibaya ca Rusizi. Amakuru ava mu ntara ya Gitega ahamya ko mu gitondo cyo ku itariki 5 uyu mwaka perezida Ndayishimiye yazundukiye mu biro bye aja kureba abakozi bari mu masengesho abanziriza akazi. Ahageze yaratonganye bikomeye, yibasira abo mu rwego rwa politike abashinja kutamuyoboka. Muzababaje Ndayishimiye harimo abanyapolitike batitabira amasengesho abanziriza akazi, kandi iyo adahari batangira kumunegura cyangwa se kumugamba, nyamara iyo ahari bakamwereka ko bari kumwe kandi bamuyoboka kandi bamukunze. Aya makuru rero avuga ko Ndayishimiye yabwiye abanyapolitike ko atazemera abakorera amami abiri abakira imigani myinshi yo kubaburira ko ibyo barimo, ababwira amagambo menshi, abwira ko habwibwa menshi akumva beneyo, arangije akomereza urugendo rwe muri Minisiteri y'Imari. Ayo niyo makuru rero ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho perezida Ndayishimiye akomeje kwikanga ko hashobora kuvuka umwuka mubi mu ishyaka rye nyuma y'uko bamwe mu bo bakoranaga nabo bashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida, ndetse bikagaragara ko bamwe muri bo batamushigikiye. Ayo ni makuru rero ari kuvuga i Burundi. Reka tubashimire mwebwe twabanye muri aya makuru, tubibutse ko Vice Guverineri Gadi uyu munsi yakiriwe mu biro bya Guverineri Bukavu, ibirori byitabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Andi makuru twabagejeho nuko kuri uyu munsi hari amato atatu bikeka ko yavuye muri Tanzania yageze za Baraka, aho bivuga ko yaje gusapotinga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro bafatanya
zitandukanye zirimo ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro. Andi makuru twabagejeho ni uko kuri Gatobwe cyangwa se mu mugwa wa Gatobwe nijoro harahumvikanye amasasu bivuga ko ari abazalendo cyangwa se bamayimayi bari baje kugaba ibitero bagamije kugira ngo barebe ko bakuraho ingabo zatwigwaneho zigize iminsi zarafashe kariya gace zigamije gushakira amahoro ndetse n'umutekano abaturage. Rero ibyo akaba arizo zateye impungenge abantu bumvishe wenda amasasu, ariko turagira ngo tubamare impungenge ko ayo masasu yasubijwe inyuma cyangwa se izo ngabo zasubijwe inyuma n'ingabo zatwigwanaho. Reka rero tubashimire kandi tubararikire gukomeza kubana natwe mu makuru yacu tugenda tubategurira. Cyawu cyawu.